Ahanbada Maroy Pau Pizari. The Waqf Amendment Act listing ani kun gamanga ngasi degi chanaba hokre. Portugal gi itihasik oiba khongthang ama mai pakna loisin khaba matung President Draupadi Murmu na ngasi ayuk Slovakia gi capital Bratislava thungkre. Jammu Kashmir da terrorism muthatnaba amadi ngamkai wangmadagi mitop changsilakpa thingnaba Home Minister na pauktak pikre. Assam amasung Meghalaya gi mafam kayada akan banong churba yai haina Indian Meteorology Department na khangalak. Krumjari Mami TV na sandok chaba national amadi international paumi ang tabiram lewa punamukpo ALINA MUTUM na taram na ukchari pau sandok na pijari. The Waqf Amendment Act listing ani kun gamanga ngasi degi chatnaba hokre. President Draupadi Murmu na Act asibo ayaba pikhibaga loyana leingakta hiram asigi matangda notification ama thokre haide. Mamang jayolda parliament ki sabha animakta Act asi pass tawkhibani. Anoba ain asna Waqf ki lantum ningthina yengsinba heritage site sing ngak senduna thamba amadi social welfare hena chakot hanaba pandam thamle. Parliament Waqf Amendment Bill listing ani kun gamanga pass tawkhiba asi social justice ki lamda singthaningai oiba khongthang amani haina Prime Minister Narendra Modi na phongtokre. Mena singthaningai oiba ain asi chanahanbada thagatpa phongdorakle. Portugal gi itihasik oiba khongthang mai pakna loisin khaba matung President Draupadi Murmu na ngasi Slovakia gi capital Bratislava da thungkre haide. India gi Prime Minister amana Portugal da chatpa asi chahi 18 ki matungda hanbani haide. Paumi sing da wangang bada Central gi External Affairs ki Secretary West na hai President na Portugal gi Prime Minister na mifam pangthoktuna leibak ani gi oiba ofam kaya khananai na ki haide. Lujingba anina tongan ba lamsingda mating pinanaba wafam singsu khanaki haide. Amaromda India gi President amana Slovakia da chatpa asi chahi tara ngapigani chahi 18 gi matungda President na Slovakia gi President ga leingak ani gi matangda wafam pangthoknaba wafam kaya khanagani haide. Da Slovakia gi Prime Minister su saruk yagani haide. Draupadi Murmu na National Council of Slovakia gi Speaker ga su unadana wari sanagani haide. Jammu Kashmir da terrorism muthatnaba amadi ngamkhai wangmadagi mitop changsilakpa thingnaba Home Minister na pauktak pikre haina pawgi likhun amana haire. Sarinagar gi Raj Bhavan da awangba thaki mifam ama pangtokna lamdam adugi ngak sel amadi chawkhat thaurangi thabak singi matangda kupna khanaki haire. Mifam aduda Chief Minister Oman Abdullah, Governor Manoj Sinha, Central gi Home Secretary Intelligence Bureau gi Director Lani gi makok GOC Northern Commander amadi atai makok thongba intelligence gi miyoi singchu saruk yaki haire. Mifam aduda Home Minister na Jammu Kashmir Administration da infrastructure chakot hanaba tourism hengatlama lambi thonggi phibam phagatnaba amadi miyam gi yaifa thorang scheme sing hena phagatnaba pauktak pi ki haire. Union Territory asi mapung fana chakhol hanaba hotnabada center leingak na pangba yaba mateng pangani haini haibigi thajaba piki asigi likhun asina makha tari.
Assam amasung Meghalaya mafam kayada akanba nong churaba yai haina Indian Meteorology Department na khangalakle. Department asina makha tarduna awang nongpok Bharat amasung nongpok Bharat ki mafam kayada tha asigi taranithoi fawba akhak araw yauna nong churaba yai haide. Amadi pungda kilometer yangkhai yangna nungsit sitlaba yai haide. Awang nongchup thangba Bharat ki mafam kayada sabagi chang hengalakpa yai haide. Department asigi matung inna Saurashtra, Kutch, Vidarbha, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chhattisgarh amasung Delhi gi mafam kayada ngasi asaba nungsit sitba yai haire. Aduga Madhya Pradesh amasung Gujarat ki mafam kayada hayeng fawba asaba nungsit sitba yai. Waqf Amendment Act West Bengal da chatnarar haina Mamata Banerjee na phongdokre. Wafam ase Kolkata da pangthokhiba Jain community gi oiba Navkar Mahamantra Divas ki thoram amada state asigi Chief Minister Mamata Banerjee na phongdokhibani. Mahana makata na haikibada West Bengal state minority community sing amadi makoi gi property ngak senduna thamgani. Waqf Act asina minority community singi mafamda yamna thamoi sokpa nungaitaba farumgani haiba mahak masa khangi adubo West Bengal dadi Act asi chatnararoi amasung divide and rule gi chatnaba adu thamloi miyamna mahak ki mafamda chetna thajaba thambiu mahakna minority community sing amadi makoi gi property ngak senduna thamba haibasi aihaki ithongni haikibaga loinana minority community sing na political gi oiba langda thubiganu aikoi puna Waqf Act asigi mayokta letminnarabadi soidana maithiba piba ngamgani. Central government na nation asibo tukai khaidoktuna jumla politics tawduna leire. Center gi BJP government na India gi constitution bo ikai khumdagadabani. Waqf Act asi India da divide and rule policy tawbani haina mahakna makhata na phongdokhe. आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसामाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में नेपाल की कैपिटल काठमांडू दंगसी पांथोकदरिबा अहुमसुबा बिमटेक लेबाक सिंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मिफमदा सेंटर की एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ना लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमा सरुक यागनी हाइरे। मिफम अदुदा एग्रीकल्चर की लमदा मतेंग पांगनबा वफम कया खनरबा याय हाइरे। केंद्र की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ना थोकपा चरोल अमगी मतुंग इन्ना शिवराज सिंह चौहान नेपाल की प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली अमसुंग नेपाल की एग्रीकल्चर अमसुंग लाइफस्टॉक डेवलपमेंट मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी गसु उनगरगनी। महाकना खोंगचत मनुंगदा लेबाक अनिना एग्रीकल्चर की लमदा मतेंग पांगनबा याना वारोल कयामरम साइन तौनगनी। मसीगी मथक्ता शिवराज सिंह चौहान भूटान की एग्रीकल्चर अमसुंग लाइफस्टॉक डेवलपमेंट मिनिस्टर गसु उनदुना वारी सानगनी हाइरे।
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯒꯨꯀꯨꯜꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯤꯃꯥꯟꯁꯨ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯇꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯍꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7:17 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡꯅ ꯍꯤꯃꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯜ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯂꯝꯗꯦ, ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯤꯃꯥꯟꯁꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯐꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯍꯔꯨꯈ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯈꯥꯟ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯣꯀꯨꯜꯄꯨꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ 103(135) BNSꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥओꯏꯁꯠ 22 ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥओꯏꯁꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥओꯏꯁꯠ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 23ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥओꯏꯁꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯥओꯏꯁꯠ 130 ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯅꯕ US ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯔꯦꯟꯁ ꯂꯣꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ US ꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯛꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯂꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨ-ꯇ꯭ꯔꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ-ꯔꯦꯇꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯨ ꯊꯨꯅ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ 10 ꯔꯣꯝ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫
ngapigani delimitarized zone kauba area singi yamna kanna ngak senba ngamkhaida muknaba amasung khut thoknabagi thongdok sing hek hek thokna lakhi haire adubo mamang chahigi jun thada North Korea gi lanmi singna border thugai ki ba matamda yamna chawna muknabagi maram oikhide maramde lanmi sing aduna ngamkhai lalaga sangsil lakhiba nate haiba South Korea official na khange hairikhi aroibada moreba pau pizari The Waqf Amendment Act lising ani kun gamnga ngasi dagi jatnaba hokre Portugal gi itihasik oiba khongchat mai pakna loisin grama matong President Draupadi Murmu na ngasi Slovakia gi capital Bratislava da thungkre Jammu Kashmir da terrorism muthanaba amadi ngamkhai wangmadagi mitop changsilakpa thingnaba Home Minister na paktak pikre amadi Assam amasung Meghalaya gi mafam kayada akanba nong churba yai haina Indian Meteorology Department na khangalakle Hauziki oina Mami TV na sandok chaba nation amadi international paw loisinjare makha taba pawi damak mi engdadon leibiyo